Birihutirwa n'amakuru atugezeho muri aka kanya kandi amakuru ashyushye cyane kuri The Quick Times News. Wowe turakora subscribe ndagira ngo umubwiye ngo banze ukore subscribe kugira wumve iyi nkuru nziza mwuzaniye n'amakuru agendanye n'ibiri kugenda bivugwa hirya no hino. Turahera mu gihugu cy'u Burundi, murabizi mu minsi ishize yarutse kuba iturika. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste yagize icyo abitangazaho, ndakubwira uburyo bimeze. Kandi ku kijyanye na Generali Bunyoni Allegrome nabyo umukuru w'igihugu hari icyo yamutangajeho, ndaza kukubwira ibyo yamuvuze. Ese yabagiye kurekurwa akidegembya, ese arasubira mu gisirikare, ese arongera kuba umuministre? Ibyo byose ndabigufite, ndaje ndabiguha. Nyuma yuko hashize amasaha make ibihugu byombi byemeranyije agahenge, ndavuga Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakemera gufungura umuhora wa Hormuz. Iran yongeye gufunga umuhora wa Hormuz, Donald Trump nawe ahitamo guhita ahagarika ubwato bwari buri kuva muri Iran. Ndi Oziana Benga, iyi ni The Quick Times News. Nongere mwibutse gukora subscribe nimba utarayikora, usharinga ibiganiro byacu, mubwira ko igitekerezo cyawe nacyo ari ingenzi. Muhaye ikaze rero. Perezida w'u Burundi nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje ko inkongi y'umuriro yafashe ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cya Camp Base i Bujumbura mu mpera za Werurwe itatewe n'umuriro w'amashanyarazi bitandukanye n'ibyari byatangajwe mbere yaho. Ububiko bw'ibisasu muri iki kigo bwafashwe n'inkongi ku mugoroba wo ku ya 31 Werurwe. Byose byaraturitse, bimwe bisenya inzu z'abaturage n'ibindi bikorwa byica abantu bagera kuri 13, bikomeretsa abandi 57 barimo abasirikare batatu nk'uko leta yabitangaje. Mu kiganiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiranye n'ikinyamakuru Yaga Burundi, yatangaje ko abantu bihutiye kwemeza ko umuriro w'amashanyarazi rewo wateye riturika kubera ko ari wo umenyereho gutera inkongi zikomeye, ariko we yaje kuba ahakana, avuga ko atari we wateye izi nkongi zikomeye. Muri iyi nkuru yacu agenda rwose anadusobanurira uburyo byagenze. Umukuru w'igihugu yatangaje ko mu bubiko bw'intwaro nta muriro w'amashanyarazi uhaba, ahamya ko ibyo abihagazeho kuko yigeze kuba umusirikare ushinzwe ibikoresho bya gisirikare kandi ko yasuye na Camp Base kenshi. Perezida Evariste Ndayishimiye yasobanuye ko impanuka y'inkongi ishobora guterwa n'ibintu byinshi, kuko ngo n'ibisasu bishobora gukubanaho cyangwa se bigakoranaho ubwabyo bikabyara umuriro, cyane ko bishyuha ku rwego rwo hejuru. Umukuru w'igihugu yatangaje ko Burundi buri gukora iperereza ryimbitse kuri iki kibazo, kandi ngo bisaba kubikora gake gake. Abantu bari muri Camp Base bakabazwa ibijyanye n'iyi nkongi, ariko ko habaye hataraboneka amakuru akenewe nibwo hatekerezwa gusuzuma ibijyanye na siyansi. Ibyo ni byo yatangaje ku bijyanye n'iri turika ryateje urujijo, kuko ryaguyemo n'abantu benshi, kuko abaturage 13 bari benshi ku gihugu, ndetse n'abandi 57 bakomeretse abavuye mu byabo bitewe n'iri turika. Byose rero reka dutegereze turebe andi makuru kuri iri perereza rigiye gukorwa n'igihugu cy'u Burundi. Tukiri kandi hano mu gihugu cy'u Burundi, bari kubanga bw'ibyuma banshyirimo Generali Bunyoni, ndabona babikoze neza cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko nubwo Generali Allegrome Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2020 kugeza 2022 yafunguwe atazidegembya byuzuye, kandi ko atazasubizwa imitungo yari afite. Generali Bunyoni yafunguwe by'agateganyo tariki ya 11 Werurwe 2026 nyuma y'imyaka hafi 3 afungiwe ibyaha birimo gutegura umugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro binyuranye n'itegeko. Urukiko rwari rwaramuhamije ibi byaha byose rumukatira igifungo cya Burundi, runategeka ko imitungo ye yose irimo inzu 153 ifatirwa kugira ngo ikurweho ihazabu ya miliyari 22 z'amafaranga y'u Burundi yagombaga kwishyurwa leta y'u Burundi. Mu mpamvu abashinjacyaha bakuru bashingiyeho mu gufunguza by'agateganyo Generali Bunyoni harimo kuba amaze igihe arembye, kuko kuva mu Kwakira 2025 yararwariye mu bitaro bikuru bya Gitega acungiwe umutekano mu buryo bukomeye. Muri iki kiganiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiranye n'ikinyamakuru Yaga Burundi, yasobanuye ko Bunyoni yafunguwe by'agateganyo bitewe n'uko abaganga bemeje ko arwaye mu mutwe, kuko byagaragaye ko ntacyo byaba bimaze
gukomeza gufunga umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nubwo Bunyoni yafunguwe atemerewe kwidegembya kuko atemerewe kujya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa kujya mu mahanga. Perezida Ndayishimiye yabajijwe niba Bunyoni azasubizwa imitungo ye irimo inzu 153, asubiza ko ibyo bitateganyijwe mu cyemezo kimufungura by'agateganyo, bityo ko azaguma mu maboko ya leta akomeza nyine imitungo iri kugenzurwa n'ubutegetsi bwa Gitega cyangwa se bwa leta y'u Burundi. General Bunyoni yari mu bantu batinyitse mu Burundi, yakoze indi mirimo irimo nko kuyobora igipolisi no kuba minisitiri w'umutekano. Niwe Murundi wa mbere mu mateka Burundi wambaye ipeti rya general muri polisi. Tuvuye aho ngaho reka tunyarikire mu burasirazuba bwo hagati, dore ko ibintu biba bitoroshye. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zasubije inyuma ubwato 23 bwari buturutse ku byambu bya Iran. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje ku wa 18 Mata 2026 nyuma yuko Iran yari yamaze gutangaza ko yongeye gufunga umuhora wa Hormuz unyura mu bwato bwinshi burimo ubutwaye ibikomoka kuri peteroli burenga 20% by'ukoresho ku isi yose. Aho rero uri kubona kutiri kureberaho iyi video, ubwo n'ubwato bwari buri mu muhora wa Hormuz bwaje kuba bwahagarikwa. Returu yanditse ko ubwato burenga 10 bwari bumaze kunyura mu muhora wa Hormuz nyuma y'iminsi myinshi ufunzwe. Ubwato bwanyuze mu mazi ya Iran mu muhora wa Hormuz hafi y'ikirwa cya Rak, harimo nabone bwari bwarafatiwe ibihano. Ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu bwato zo zatangaje ko ku wa 18 Mata 2026 ingabo za Iran zarasaga ubwato bwose bushaka kunyura muri uyu muhora. Ubwato bumwe butwaye ibicuruza bwabwe n'ingabo za Iran zirwanira mu mazi ko inzira yongeye gufungwa. Ibyo rero bibaye nyuma yuko zimwe muri kondisiyo cyangwa se mu byo leta ya Iran yari yashyiriyeho leta ya Zunze Ubumwe za Amerika bitakurikijwe, ndetse n'agahenge mu ntambara ihanganyishije Israel ndetse na Libani naho nikigeze kaboneka, kandi naho hari mu byo bari basabye kugira ngo bafungure uyu muhora wa Hormuz. Ndibenga Hosiana, iyi ni The Quick Times News. Ndagushimiye kuba twabanye. Wowe utarakora subscribe ndagusaba gukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana dushyiraho video ujye uhita uyibona uri wa mbere. Amahoro n'imigisha Nyagasani yatanga bikomeze bibane namwe, mukomeze kugira weekend nziza.